Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana Muhammadan Rasulullah. Adda al-amanata wa ballagha ar-risalata wa nasaha al-ummah. Salavatullah wa salamu ala rasulina sallallahu aleyhi wa sallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in summan ba'd. Alam жараткан Аллах Таала мактоолор пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир тууган Аллах Таала имандууларга Кур'ан-ы Каримде кайрылып мындай дейт: Я ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. O Allah'ın varlığına birliğine iman keltirgen benliler, özüңөр ишенип иман келтирген Алладан коркуп дайым чындык түз сөзү сүйлөгүдө. Алладан корксоңор, чындыкты сүйлөсөңөр, Аллах күнөөңөрдү кечирет, ишиңерди оңдойт. Ким Аллага жана пайгамбарга баш ийсе, ал эң жогорку жеңишке жетет. Урматтуу мусулман бир тууган Ибн Аббас радияллаху таала анхума, Hazreti Abbas'tın balası Abdullah'dan, Cana Abbas'tan Allah Teala razı olsun. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber mınday dedi deyip: İzâ kele ahadukum ta'amen فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه. Силердин бирөөңөр тамак жеп бүткөн кезде колуңарды жуубастан же бир нерсеге артпастан мурда албетте колуңарды майын жалагыла дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү. Пайгамбар алейхиссаламдан Жабир разияллаху анху, Hazreti Jabir bul hadisти риваят кылат. Келгиле бул хадиске амал кылалы. Жөн эле угуп койбойлу. Бул хадис, урматтуу мусулман бир тууган, бул жума күнүнүн ар бирибизге тапшырма болсун. Кала инна шайтан яхдуру ахадакум инда кулли шей. Пайгамбар айтат, шайтан алейхи лана, силердин ар бир ишиңерде шайтан келип карап турат. Дайым жаныңарга жетип келет. Мен шайтан иши ушул дейт. Имандууду эч калтырбайт, дайым жанында болот. Hatta yahdurahu inda ta'amihi. Tamak jegende de janыңа келип турат. Fa iza saqata luqmatu ahadikum. Силердин бирөөңөрдүн тамагыңар колуңардан түшүп кетсе, наныңар түшүп кетсе, этиңер түшүп кетсе, falya'khuzha алсын. Falyumit ma kana biha min adha. Ага жугуп калган бир залуу нерсени тазаласын. Summa liya'kulaha, кийин жесин дейт. Бұл хадисте, урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар алейхиссалам 14 кылым мурда дасторхон жок кезинде, сиз менен биз сыяктуу столдо отурбаган кезде айткан. Силердин бирөөңөр тамак жеген кезде шайтан жаныңарда турат. Колуңардан түшкөн тамагыңар нанбы башкабы, ошо жугуп калган чаң башка нерсени тазалап туруп, фалиахузу алып, фалиакулха жесин дейт. Вала ядаха лишайтан, аны шайтанга калтырбасын дейт. Фейза фарага, тамак жеп бүткөнү, фальялак асабиаху, колдорун жаласын дейт. Фаиннаху ла ядри фи айи таамихи такунул барака. Силердин бириңер да билбейт, тамактын берекеси кайсы жерде экен, шифасы кайсы жерде экен билбейт. Ошо түшкөндөгү, же сен тазалап жегендеби, же баштагандабы, тамактын берекесинин, шифасынын кайда экенин сен билбейсиң. Уялам дейсиң да. Көргөндөр күлөбү. Алладан уялбайсың ба? Бендеден эмес, сен Кудайдан уял. Алланын берген ниматын ал. Бизди ата бабабыз ушундай эле үйрөткөн. Нан түштү деп чаңын үйлөп коюп жей берет элек. Эч кимибиз оору да болбоду, Кудайга шүкүр, ден соолугу чың эле чоңойду. Силердин бирөөңөр тамак жеген кезде шайтан алейхилана жанына келип турат. Колуңардан тамагы түшүп кетсе, шайтанга калтырбастан аны алып тазалап жегиле дейт. Сен өзүңчө бир башка дин өкүлүдөн уяласың ба? Бул хадис мен айтканда, урматтуу мусулман бир тууган, дасторхон жок кезде айткан. Сен азыр түшкөнүң дасторхонго түшүп атат, столдун үстүгө түшүп атат. Ошондо жегиң келбей, кыйын болобу? Өзүңчө ошону менен маданияттуу болосуң. Алланын берген ниматыны исраф кылбагын, алып жегин. Сен кимсиң, мен киммин? Алланын эң сүйүктүү пайгамбары жерден түшүп калган нерсени тазалап алып жеген.
Ана сен қиын болып, сен кім едің? Ғұсылды кеше үйрендің. Қолыңды таза жуғанды білбейсің, даратты білбейсің. Дағы қиын болып, дастарханға түшкен, жерге түшкен тамақты мен қан жеймін дейсің бе? Бендеден емес, Құдайдан ұял. Я Расулалла, мен сенің шу сүннетіңді тірілтем. Кегіле, ұшыл сүннетті үйізді тірілтеді. Балдарыңызға үйретелі. Күніге қанша таштандыларға кетіп өтеді. Мұсырларда қанша тамақтар башқалар. Құдай сақтасын, Аллах берген ниматын алып қояды. Анан біздің тұрмышымыз қиын дейсіз бе? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Аббас айтады, қала Расул ла ташрабу вахидан кашурбил баир. Суды ішкенде бір көтер құл. Төге оқшап бір демменен су ішпегіле дейді. Валакин ишрабу масдан ва суласан. Же 2, же 3 жолы бөліп дем алып ішкіле дейді. Бұны азыр медицина анықтап атады. Дем алып ішкеніңізде қандай ашқазанға, бауырларға, башқаға бөйрекке пайда екенін. Құртылдатып ішесің анан. Төге оқшап, ұйға оқшап. Майлы төге оқшап оды, жөнле ішті, бірақ төге оқшап бір бисмилла деп қойған білбейсің. Алхамдулилла дегенді білбейсің. Анан ақылды болып, қиын боласың. Өзіңше маданиятты боласың. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям инналлаха ла ярда анил абд иза яакулу аклатан фальяхмидаху алейха ау яшрабу шарбатан фаяхмидаху алейха. Аллах бендеден разы болады дейді. Сенен разы болады екен, менен разы. Қачан бір жеген нәрсесіне, ішкен нәрсесіне алхамдулилла десең. Алла өзі беріп отады. Бергенге шүгір, Құдайыма шүгір десең, Алла сенен разы болады екен. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер шүгір қылсаңар, берген нәрсені зияда қылып, берекелі қылып берем дейді. Аллах берген ауқатыңның, азық түлігіңнің, денсаулығыңның берекелі болып ашысын қаласаң, дайыма алхамдулилла дейді. Не дейді екенбіз? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бұл сөзімді айтып, өзімнің кемшілігіме, жамааттың кемшілігіне, жаратқанға жалбарып истигфар айтып, кешірім сұраймын. Сіз дағы алхамдулилла дебеген үшін, бисмилла деп су ішпеген үшін, төге оқшап, ұйға оқшап су ішкенің үшін, пайғамбардың сүннетін білбеген кемшілігі үшін истигфар айтып, тоба қылғын, тобаның истигфардың қабыл бола тұрған кезінде жеріндесін. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Хутбаның негізгі шарттары, хутба деген қайырлу. Мана азаннан кейін мен шықтым, шу қайырлу шуны хутба дейді. Хутбаның негізгі рүкіндері Аллах Таала хамд сана, пайғамбарға салават айтып, бір аят оқып қойсаңда альхамдулиллахи раббил аламин деп дуа қылып түссеңіз болады. Bir күн ушул жамаат сыяктуу кээде мен кечиктим арканы карай беребиз го дамла келе экен деп. Жамаат дейт, мечитке толгонбуз дейт. Имам кечигип калды дейт. 1:30 болуп атат дейт, имам жок дейт. Баарыбыз эле аркага карай, солго карай, имам жок дейт. Бир маалда азандын убакыты болду, башка мечиттерден азан чыкты дейт. Жума намазыга. Биздин имамыбыз кечигип атат, жок дейт. Жамаатта отырғандар оңғы солға қараса, жанында бір сақалды жігіт отырады. Шейх өтті. Өттісе дағы сақалым қармап дейді. Мен білмеймін қой. Өте, аразда бір еме екен, сен өт, құтбаға шық. Жұман уақ өт отады. Құтба қыла албаймын мен. Ой, шық. Ешкімді құтбаға шығара албай қалдық дейді. Ушу баяғы бала өзі айтады. Сақалымды жашырам, башқа қылам, айла жоқ дейді. Жамаатымызда дайым отырған, бұл ақсақалға оқшыған. Артта отырған бір ақсақал. Имам жоқ, мен шығам деп қалды дейді. Сіз ақсақал мектеп оқыған емессіз. Жазуыны оқуны білбейсіз. Бұл пайғамбар шыққан минбарға шығып қандай хутба қыласыз? Шығам мен хутба қылам деді дейді. Біреуіне шығара албайыз, біреуіне тоса албайыз дейді. Бұны шық десек шықпайды дейді жаш. Ал ақсақал шығам деп отырылады дейді. Айла жоқ, намаз уақыт өтіп кетпесін, имам кечті. Ақсақал шығардық дейді. Ақсақал мен айтқандай хутбаның шартыны башынан аяға дейін қылған хутбасы 3 минут болды дейді. Қанша минут? Машалла. Ошол имам бізге келсе дейсіңер. 3 минутта хутбасы бітті дейді. Хутба шол урматты мұсылман бір тоған. Хутбада альхамдулилла деді дейді. Хутбаның шарттары болды. Вассалату вассаламу аля расулилля, пайғамбарға салават айтылды. Аллахқа хамд сана айтқаннан кейін, о жамаат, пайғамбар алейхиссалам мындай деп тұр. Буни алейхиссалам аля хамс. İslam dini 5 нәрсенің үстіне тұрады деп тұр пайғамбарымыз.
Birincisi aşağıda la ilahe illallah. Kegile la ilahe illallah deyle. Allah'ını calgız bileli. Calgız Kudayga sıyınalı. Kelime menen juralı. Kelime menen yaşaylı. Muhammed Resulullah. Muhammed Aleyhisselam Allah Teala'nın kulu elçisi ekeniga iman keltireli. Doğru. Birinci şu. Uşuntu aytdı deydi. İkamı salah. Namazı, İslam'ın ikinci negizi namaz eken. Namazga beken bular. Namazımızda okuydu. Baldarızga namaz üreteli. Namaz menen yaşaylı. Namazınızı daima okuylu. Ve itaiz zeka. O baylar, kembakallara karagıla. Bebeçeraga kolungardı uzatıkla. Kursağıngardı köp çıkarmagıla. Bebeçeraga Allah Teala sileri bergen nimetten berip durgıla. Savun Ramadan, oy Ramazan kanday jakşı. Oroza karmaylı, ulu Kur'an çıkan ayakın. Ramazanda oroza karmaylı. Malga okşap dayım kursaka aşkazangan kul bolmaylı. Nafsınızı terbiye kılalı. Vel haccu men istata ilayhi sabila. Kudretine jetken acıga varıp kelgila. Acıga Allah Teala bizi nasip kılsın dep hutbanın ahırda şunu dedi. Ya Rabbim, ya Rabbim, özün diliyinde hacdı kılıvdı nasip etkin. Hac Baytullah'ını nasip etkin. Mağa da kudret bergin hacıga varayın dep dua kıldı dağın deydi. Minbardan tomolop düşüp ketти deydi. Minbardan düşüp ketти deydi. Janagı sakalını jaşırgan jigit tuur menin koluma düştü deydi. Karmasak can beri örttür deydi. Ustazlarga, şeyhlerge kelip aytып atadi bunu. Paygambar çıkkan minbarga çıkıp hutba kılıp, elge davat, vaz nasihat kılıp durup can beri oңой nerse emes bu. Bu kişi davatçı bile yok. Bu kişi alim bile yok. Bu kişi imam bile yok. Anan kanday bu hiç kimge nasip kılmagan uşunday eme ölümdü nasip kılıp atadi. Yok, bu kişi davat kılsa gerek. Bunun bir kasiyeti bolsa gerek. Baya kişini izildedik deydi. İzildesek çındığında mektepke bargan emes. Diplomu yok. Biroq davatçı eken. Kanday davatçı eken? Daima namazga çıkkan kezde bul jol menen kelip alıp la ilahe illallah. Qulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah degile. Allah'ını жалгыз bilgile. Namazga bargıla, namaz okugula. Masjidga kelgende bul juma, bul jol menen keletken, başka daim şuntat eken. Ar namazga kelgende, o musulman bir tuğandarım, namazga kelgile, Allah'ını жалгыз bilgile, жалгыз Kudayga sıyıngıla. Şunu aytıp жүрчү eken. Eң çoğun dahi şu da, bul davat emes mi? Ha? Oşonu aytıp жүрgөн üçün Allah Taala uşunday jerde ıyık hutbadan keyin janını alıp atadi. Men aş ala şeyin mata aleyh. Kim qaysı gam menen qaysı jolda jaşasa, oşol jolda ölet. Ve men mata ala şeyin hushir ala. Oşo ölgön joluda oşol menen tirilet. Kıyamatta da bul kişi şu tirilet. Elge kayırılıp şunu aytıp tirilet. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Seni menen biz qaysı jolda ölөбүз, kanday ölөбүз? Jolubuzdu özübüz tandaybız. Amin. Allahümme agfir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Allahümme a'inna ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik bi rahmetika ya rahman.